Eriyo omukyala yampera emitwalo 20. Yes, abo. Ndiye bagedde bayambeko. Ye gino oli kudibona. Toyanziza. Kama yese tolina gadi jjo Bete sobola kulaga ndi kukuterekeza. Kaleka kusumbua. Toyanziza baba, weba kuba na moyo ogwo, webalire irala atalimu yetakunizaanyira. Choka chokoze chuka mtitizi. Ti byangu baba wange chokoze. Ti byangu. Toga masente ojifaya wakati ntwaire bali. Tubali. Ni aba watya. Tubali mami balanga mbalire ntawa akamuya ntawa mami. Ntawa akamuya. Bwino mulala. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mulala 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Chayo oli kusituka kwata itonko boti ninze. Ndibuti wembafu nienda ebyo bizibu byo tonko boti ninze. Tondogera. Aichoka ndi abamaze okuba niwe. Ebyo biweire era kasamala naye ayamba yena yeyamba lilampale ne yegira buti akukobya atyo. Ndibuti we abaze okukoba ali tonkoba. Ayenga yamaze okuba niye gale era ali kusibe muna tonkoba. Tokuboti ninze. Toyogera. Obagali obuzibu toyogera oti ninze. Bibo byobona mwira muki. Ndio sirikabusirike ndio lava zekizibu ki. Kabiya wobona mukoba kibulyo na mugama takoti muno olino kuyikiriza. Ayo basada banange bona mbanenia. Omuntu yoli kukola yoli kubanaje okwetasa. Lwacho ikizo omuwo lubuto. Lwaito idanga lwaito bede na boots day bwenga bayambira mu bigere. Mala lupalime banko bambuyigwe tugule ku sweet kuiduka. Nti abako akavwera. Titwende omusibule tubone ngona anumirwa. Nani yakuba ebyo? Basada be nabo. So tibenda kulunira sweet mukavwera. Tibenda kulunira sweet mukavwera. Benda basibule babone obugomye buli mu sweet omwo. Kaya wakati bana muteku kwa kapira atya. Why media? Nenda mona mbe nombe si enkukuni denda kundita. Enombe ejo yenda kunaza kunambale gati kuba nebyo kulambala kwa ukapaliso paliso. Si kulambala kumekeka ejo. Kyekirete enkukuni. Kulambala gansi. Ozampaliso. Nzira nina mukeko ogwo. Enkukuni dikuluma. Dinuma. Yasa ni woja mojo kutukeka. Ngoli kweta kula. Nje ntwale ko wange. Kabyo twale diye. Kabidiruma banange. Woni okobotyo. Be. Tenda dikulume. So enkukuni ate kindi bankamu muri mu ekiswa. Kyana kiri tochi kulo liji. Tona. Kiri kulo liji. Na kulaga kintu kyikubona kuwena. Kiri kulo liji. Musulana kiswa munumba amagati gabaluma. Nze nkole nta baba wange. Nze nkole ntya nza takukola kyova mpune nkyo natola kumukeka. Waire ngulunga eigeri kujire mukutu. Embera butiyebere liyeta kasoka mve wano. Mpaka kuli ali akuwa mpaka nungi. Embera nungi era mpega nawo. Tuneisanu. Yatwe yanziza yatwe yanza ino. Buli tubatu kusabira emikisa. Yatwe yanza ino yatwe asima ino. Yampega ntwe tuli bubya impega tulikuira ya muko amani amatontono. Mwali muzamani. Mo talio ba amani.
Ningo toba mumani. So kama leo tujire kusabiriza ki mu town. Nti embeera yakyuka mu mwagonzaamu oku. Mwagonzaamu oku era nti ebyo ekiba ekintwala kufuna kakulya. Aye kino kaye kano ke wagonzaamu oku bwe buli kimu kiriwo. Kabiri nje eno neki. Eriyo omwami yansabye ku namba yo akukubireko. Isimu. Zira akubye. Eri yansabye ku namba yo ngali kunkoba ati ali kwenda kwogera kunige aenda kukufunda kyakokola nga akoba osobola kukola ki. Asobola oba kutunda kaduuka biki ambuza ebibuzo bingi nga nze tidi kyensobola nako nga tusobola kwiramu namuwa namba isimu nakanti mwena yogera kuko naye era ne diida kukubira kuko aya nkobye kiki osobola okukola. Tidi kyenakoba. Wena twedi kisobola akola. Mubula azacho osobola kukola ku mubwongo bwo kutola ko kugabirira obugabire. Kodi era kaduuka nga bwokoba. Kodi nga kaduuka ayo okoba nti oba kiki ezira kintu kyensobola kuba iduuka lyo lyawalala nti amabwawo banoonya wano. Akaduuka ako nkasobola. Ebya balance ebyo bisobola okwiza balance biki. Bisobola bulungi no. Bisobola za kinema. Abe musada ovunanizibwa yankati ndikwenda kwogera kuna mukyalo oyo. Namuwa namba yayise muri diida kukubira. Navano nga nakuwa sente do kujja kuidwaliro okuno idagala nakuwa n'olwo nankani oluvera. Aye mbiseko kuidwaliro lyo wemwe bwoiswa ngeri na rizaye kumanda tuwanko kujja kumande nga kumande teba kubona ngako ki najira yo musa wakola kuiva abamabunda tiyeidye najira yo lwebalaza baba nababere kubakoba ti omusa wawe mwazira wakabiri olwebalaza oda kuida kutubona ayinza okuida olwebalaza kabiri olwebalaza lwendi kukeera nje eyo kyokuba omusa wakabira abenda kuidwalira abayo nakulala lwabalaza abayo lwabalaza lwakola kodi kojire nti kuzaala we kikugwa kwa gaba bago bakukola kubona bona abali wesage yakukolako ayo kukojo kuba ati ndi kuja kunkebera mabunda musaga ali yo mulala aye tiyeidi olwebalaza dwaliro kiro kamoya najire buwaiswa ne bakola bati ebintu musawo ti yabere n'obuzibu nsubira yabere bane bimuluma ati ategeire kwa yengaido najire yaiti oba otya okuno idagala oli kuwaira basawo tezobola kutya atali nti mwana nasooka titya kuno idagala so nali nakavu eno wankubulesi mwe lyamalamu amanyo tuziti omwana bamugobye omwana bamubinze ati benda ati bayenze sente mamba tukutwenda kumulala kitundu kodi gwa test kodi bibuzo kodi biki nakoba kale we nakoze naja nayogera nabo nakanti omwana mumuleka asome idonda kujja ku mutawuni bwe nabanfuni akasente ndakuba wereza olwokuna kuba olwokusatu tibaida kusoma oti omwana babanda ku isomero ngalwacho okubiranza isimu oti omwana bamugobe ninze baba wo mwana anti oyinza okwida akuba oti wachi woti amiso omwana biki kuba nakukoba nti nino omwana ali kusoma omukaire ninze nali nikamuya mu bikado omwana olwamugobye yakubira isimu ati omwana bamugobye ku isomero alinga omuntu yenindo namuniza omwana oyo nga ino ogunira akaindi kamuya yalambere yalota nga ninze etwali mu bikado omukazi yankobye wakati olina omwana owundi emayuge nga nzabya kakati ninze mbayambaku mbayambaku okobango ti ninze mbayamba mbo bitakufa bakuba n'obwire bano bakuba n'obwire bano okay kamuya buti omwana bituseewa bambi naje nayogera n'abasomesa nakoba bwe nafuna akasente kuba olwokusatu tibajja kusoma baliko batiyidi tibaida kusoma ekitegezo olwokuna baida kuyo nakabwe nafuna akasente omwana aida kwida nako olwokuna mumuleka asome lero akaire kwirayo okay kuti omwana bamba ndakusomera sente imeka omwana bali kumubanda wona yasoza yankoba ati watuba kuno omulala ekitundu ayi bali kutwenda ku emitwalo 3 wona yakati oba kuno omulala ekitundu bandeka nasoma kuba bali kwenda tukole test awalala wona bibuzo kwa bitukire kodi biki wona ku isomero bamba nda sente imeka wona nenda andisasule lero wona bali kumwenda ku emitwalo 4 wona ngati baira mukumanda ni uniform nga kuliko yes ayi ni uniform aziza aye nti okusaba kuwumula bwekutuuse tibaida mubinga gwa uniform kuba kuwumula kutuuse uniform ya sente imeka uniform bali kunkoba ati ya siringi okweyibwe ku isomero
nga toguze ku isomero ng'ogire mu katale ya siringi 7 aye yo ku isomero ya mulala kitundu ebiri ne uniform njagisasula barakallahu fikum Allah kugabirire baba yasula uniform emitwalo 2 omwana we na mulala mulala asoma olaka ali kutandika uniform n'emitwalo nate neje emitwalo 6 eza kiri kyebamwenda ku isomero tamana bayisomesa nti wama basomesa bazibu aye nze edo de bamusabye edo de bamusabye de bamuvanda ku isomero. Okay, wali wano wetwali wano oyogere naku wakuba oti oli kwenda kodi na kuterezaku kubawa kodi biki wabe yatuwako ku buyambi obutono nga bayamba ku kamuya ni waka wano yesu bakati tubagoira kamere ayera eri ebintu ebindi wakuba amafuta so eri omukyala abe kunsida kuliya kwano gwange niyabona emboozi yaimwe yakoba ati no leka mbawoyo kwa kasente bambi obatwalire era n'ensonga etuliza wano mbawoyo kwa kasente kayambe kwebyo tibyangu kolanga bida mabanji newe timuli mu bubina bwa kyalo ido woja duza kuwoli buli wiki batyama kale ebona mami ni kamuya eriyo omukyala yampere emitwalo 20 yesebo ndiye bagedde bayambeko je gino oli kudibona toyanziza kama yese tolina gadi jo betu sobola kulaga ndi kutereza aleka kusumbua toyanziza baba weba kuba na moyo ogwo webalire irala atali mweta kunizanyira choka chokoze chuka mtitizi tibyangu baba kwange chokoze tibyangu toga masende ojwaya wakori ntwaire bali tubali ni aba watya tubali mami balanga mbalire ntawa akamuya ntawa mami ntawa akamuya buno mulala 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mulala 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kati tikoze ku mulimo barakallahu fikum baba kyokoze tikikoleka mutitizi balire irala tusabala abagabirire ekindese bikamera bino nti omuntu kyampaire era akibonenga n'ekyenkoze ki ayi kisinga kutuluma kiri kirala imwe butuwa obuyambi mumala mwatwogerera ebigambo sometimes obona tuwamu amaani agayamba nkuwa sente dityo oli kukuba omugongo ngokuba oti wamperera 2 buti bamuwera 5 yandire ku sente ebigambo ate bemukobera kai bamala batukai nabo batukubira isimu ate ekiri eno kyobona ebintu bitumala mu amaani nebituniza olibona tugeza kutubaga sente dino tubayambeko ku mumbera ye mulimu obo oliawo muvwemu ayo Luisi ebigambo tibanga birungi so tubasamwe mubenga kuku bantu balamu bayikaikamu omuntu yote idi ali kuyamba nkuwa sente do tidange nza kigendwa kindi
badi mpapuwe kuyamba abantu abantu kuva mu bitundu eby'endawulo aba mu Uganda aba kuliya nzogwange nadituusa so mami musooke mwebaze abatuwere obuyambi naddala eyo omukyala ali ku nsi da kuliya abayi mu nsi da kuliya natuwere mwebaze mami we ali kubona webale ino mebalira bamama webale ino kolanga bida tukweyanziza kyokoze kyukamutitizi atali mweta kunizayinira webalire irala webale ino kabiri kyongero aitidi tidi kabiri sisala yena kuwa baba mama wange tidi aya katonda mwene akwongere kwe mikisa okolanga bida abikulamira ngoli kwebaze ino wena webaze mami mitwala ngo webaziza ino kwesi kusima era ni musimu ino obero lilo gema kumitwala abiri natambwire yebale kumwa moyo gwe yazala muri mwidi tidi kera kamukoleye webaze mami mama wange barakallahu fikum saballa kugabirire jazakallahu khaira saba wotwaire ala kuyikizeewo tibyangu banabirema bangi kuba nina b'ekika benvwamu aye n'okumpa akatako okulima mu baalemwa nasalawo okwida ku maini eyo iganga ntandi kusabiriza bana mwebale ino mwebalire irala toka bakusigira b'ekika bansingira gala basinga ino ebitwala makumi abiri gitaka mukaire wange tyabiri gonka obuyembe bakoze emere sente imeka de watairemu amafuta goli kutamu sente imeka nkoba bukobeka no muntu nti muntu aleganga nje nsabe kubuyambe ati kole 10 tukuyambe wamu we 12 atompeire kikemo kumpanga bidivwa amafuta webuzali kukusaba amafuta okola mulimo kye iganga aye ngoli kujja kusaba busabe ayamba na akusula 10 mungalo wofuna omutwalo wa budgetinga eke yo butika mbone ezira kina ye ngofunye mutwalo kuli no kuli transport wa mugwa 3 era wofuna ko bati mpe 13 oyo toyenda no boti gundi kino sitakabusirike wa musabane nambe yesimu nida akuvuga ne dozi akuvuga tibyangu anasima mukaire wange byakoze yebale mama yebale mukyala wange nkwebaza webale mama webale ebintu bingi byokoze webale mama webale okuba n'omutima oguyamba webale mama webale ino webale omugongo wa mama baba sobola ngoli na kinyaira bana so mami akasente kano kali kuba yamba katya nadamu mbere no ngotero kali kujja kutola ku tenda kali kwira ngoko mbo omwana bamugoba lwa bitabo esente kudda kuba ku ebitabo uniform wawone mito jonko byomukaga bibuzo yabya biryoko so ezacho ali kujja kwegemya kindi mami akasente kali kuba yamba katya wakawano kaida kutuyamba ino kuba baba tudakutereza ku enumba tukunaza ku enumba gansi awo tugule kwa kasumiti awo naze kwa baba twize no mwana kwisomera isano wana isano injiri itaye era kodi kama ya kajaba yamba kati akasentako akasentako kaida kutuyamba tujagula kwa kasumiti tubulasitinja ku munumba omwo kuba enkukuni ntenga wena kukobera nti ebirumi munumba bituli bubi tujagula kwa kasumiti tufune kwa abatuletera kubukyanga banaba natuweereza nekituva amadi gali kumpi aiti tusobola kubeda era nanaga beda yena aja kwenda mu akasente kale bijja kutuyamba ku n'omwana atandiko okujja ku isomero yembeire nkoba nti omwana atyaime bantu bangawo kajja okunambira nebisigalire tomana kibawo tiko benti obaki awe kajja okutuyambira okay kati tusubire nti obuyambo tukozeeku buja kuba yamba kuku buja kutuyamba kinene baba aye nzo gwange just ntuusa butuuse ze nansira wendi ze bampa buge nakola ki waleta saba kamu yakasente kabawo kaitankubira kunsaba kamu yakubira isimu yankati omwana bamugobye ana olisimu jo kutukubira twendanga twene ebirowoozo bye ifata we nakwira mu obubi dako tubo nani libona nze ifo bino je tukola tulambula ku bantu baife nze tukisana nakoba kanjiye mona ku kwa abantu bano kai naira nabona
embeera eri etya tulambula nze mwene tuse kisana akolaki so nekintu ekindi tubasaba nti oba ofunye akantu ako kakolese bulungi osobola okuba oti bampe kale bali kujja kunongera ojja ogulira ekiro ey'ennyama nidde ogula ekiro ey'ennyama wiiki dibe nga diwairewo olina okakolesa munakuyo nga omuntu osobola okubaawo ng'olikoba oti ngoyindiko kuna emitwalo 7 nandikoze kino aye ng'odizira so buli saawa eno katonda akuyamba olakuwa 20 olina okuditambuza obulungi esente badipapira sente bwogipapira erumuka mu ngalo olina kuba mukenge oba oligirina olina okuba mukenge oli mutuufu baba kyoyogeire nkibona so weefuule ngaadizira oba mumbeera lyodde mubairemu then mutyame kwati buti kyewaga tuli obubi bufuta otulinga kumpola mpola aye wonakuwa oti abiri gali awo otulinga kwaka omutwalo onajo koti wichinga dawaire nga dawairewo esente kasemuka ku 10 ebe eguye gire ayo ino okutere okujja mpola atambula empola atukagala naye tweyanziza ino baba byokoze neisa nkidi obere maze banga kikatugaba ku mitwalo 20 mami nanzakintonda nzakindi kwaki ndi awo ntyo waki maana emyaka 2 njambe nikyendi kutunda mpaka nemwani dafa ntikalima 2 kigagema ngema mutwalo luisinga olampa ide akati wamona nkwayo mutwalo guguno ndio webale ayi 2 gati abe kyokwa iwo okusabiriza iyo bamutawuni no okusabiriza abantu zakwanku 2 gawalala baba ezira mpanga ku mitwalo 2 aye waka nti mitwalo 2 bana abayindi batera okumpa kuwenja ku maduka y'abayindi nga mona kwenkulu dino wa mwagana nga alina kakuwaye 2 mona kunkulu nga weido bali ko banti yidi lelo singa njireyo tomana ayo ko banti mitwalo mtimo ile 5 okay buti eriyo musade yali yandogeranga ebigambo yali kugema bifaani ali kujja kukulyamu kukutunda buti mwene yaba wakoki ezira weire eza eda ona agema yes na kugema ebifaani najja naleta bando naleta mitire naleta biki buti sente dino nkongere buti mwene yakuyamba ki ezira era buti sage no bedana kugawumbaku ababaire bali kunsekereza ati baja kufunamu baja gawumbaku ko babe kyalo babe nebyo okukola balekere kwogeranga abantu bigambo tebobona ebyalo biba byavu olwokuba nti abantu balimere ebyokukola baba ku bantu byakukola lwaki olingiriza nze byendikola lwaki tuwe ngaiwoza byoli kukola musada mukulu namubona yandagala mu center yantula ku nenamba eyisimu yakati iwo yamba bantu nakati nti namukoba nti namba yamba ku kwa abantu era kamu yali obwo bugali obuli wakani nze nakola ki yantula ku namba namuwa yafa mulalo yida yayogira ati Yolisigira Yazid abakozesa ali kujja kulya sente buti mwene mubaire gano okumala emyaka emeka lwatide nabagema bifaani yene nalya ku sente Fitina nene kuno kabirize nambe bulungi balekerera okusekerera nti kyebasekerera nga bisando putaboti bagawumbaku nakulanga naje waabwe nti mumpe kumere tikajayo era mu kifo ekyokuja okusaba omuntu malaga jamuyiganga abantu nze ekyo newonisa abantu kyoba olisi nomba wobona nga kikubitireko tukole ebintu bino tukolera mu bugubi tuli bulungi olikwenda kuyamba abantu bana babeeko ayo omuntu ya owirera nga bikuniga wakuba oti wanange aye ngate aye era wotaba mugumu era ebiseera nga twakungona kujja mu tawuni kumfuna buyambi bwa mutawuni nabambuzizanga ni musenta kyokuyirawo nti eri abageni abali kuida ati bageni ati aba bajja kuwachi byakwe picha nti nga tujja twe picha nga tujja twe picha ati byakwe picha nti byakwe picha tujja kujja twe picha nabo fuitinet kale mami yayenze mbabwene ku katonda mulungi nti amaadi agabere gaidye katonda atuyambya amaadi gagoloire toyanziza so kolanga bidaba bali mama yevale katonda mutere mubaraka
Leero nedye nga ndi kuyomba leero nkoze emirimu nga ndi mukambwe eri abantu tuyamba abantu batuogerera kuba nange ekintu kikuluma oli kuyamba omuntu oli mu mbeera erimu oli ali kwenda babaawo wowe ono sente otayenda akole ki oli adifune abaweeredde aki natwalira omukazi eyo sente mukazi namwagana mulwaire atenge talina oluwuumi abe omukazi omukaire ali kulya yampe mutwale 10 ate mutwalire mutawene yaliwo okwaye togema sente da mwana oyo tomugema ekisali kuchola okuwe mitwale 10 ayi nga mukazi tiyalire nandala mukazi ayenda kudigama omwana yamulwaye togema sente obone byalo bifenga bikali obutamana bukali bunene niwe mbali kuja kukuita nede nakuitanga ensebula namakamera galigema ondobera ngoli kumpa ondobera otogema sente ngoli kumpa mukazi mwene yandeta balati banfaku namba najayo namugema olutambi nayogera nimwe luvaira bali bampo biyambe ate mutwaire omwana yakaitogema ku sente do sena ila inado nakubira yadi mpante balubye okutwala sente mukazi yakaiditwala awandi Fuitine ndio kwa ifo kuna fuitine anene. Okwa ifo kuna fuitine anene. Ewe bana muguminkiriza. Bakwaga no mba kukoba ne bigambo biwaluzinga no kuluzinga. Kale mami ne kyonze ngolwaire. Mbagwa ineku.